Hierdie is nou my village waar ek bly. White House. Hier begin die city limit hier van White House. O, hier langs aan, hier is 'n skool hier. Dit is waar die intruder werk. Sy werk by die skool. Daar en daar. White House Go Intermediate. past Union Road and turn left onto Magnolia En hier is Boulevard. White House Middle School. So sy werk hier so by die intermediate school. Dis so my town se entrance lyk. Gaan nie veel aan nie. En hier so is Turn my left onto Magnolia Boulevard. hier so is my village se entrance. Waar ons bly, so die intruder, sy bly net die oorkant waar ons bly. Daar werk sy. Sy kan so skool toe loop as sy wil. Dis nou ons village. Half 10 in die oggend, 80 grade, 85 grade buite al. Kan dalk 'n warm dag raak. In 600 feet, turn left onto Granda Flora Drive. Dit is nog deel van my village. Dis nie baie groot village nie. Noem het subdivision. So dis Turn nou left onto Granda Flora Drive. my Then subdivision. your destination will be on the left. En hier is my straat. Welcome home. Dis so, het lyk hier by ons village.